Dobro večer, vi gledate Sportske vesti radio televizije Inđije. Moje ime je Anđelko Belić. Fudbaleri Inđije će sutra od 14 časova i 30 minuta odigrati prvu pripremnu utakmicu protiv ekipe Donjeg Srema iz Pećinaca. Za sada im je ovo prva utakmica jer su dva prethodna meča već planirana, otkazana. Prvo su trebali da igraju sa ekipom Beogradskog Voždovca, a potom opet sa jednom beogradskom ekipom OFK Beogradom. Vidjet ćemo sutra kako će se taj prvi meč zeleno-belih završiti, a fudbaleri Hajduka su započeli sa pripremama. Tim povodom u našem studiju je Pera Jeftić, trener Hajduka, pa da čujemo od njega kako su počeli pripreme. Pozdravljam se gledalce, pa onako prilike prema očekivanja, dosta dobar odaziv, gotovo svi igrači su se odazvali na prozivku, polako palimo, što kaže, motore, pogone, ima ljudi koji rade i koji ne mogu još da usklade obaveze, ovi školci koji će najvjerojatnije da, ako treba da radimo i 2 puta dnevno, tako da eto, ulazimo polako u neku dinamiku treninga pa ćemo vidjeti. A što se tiče samih priprema, očekujemo da ćete ih obaviti u Beški i vjerojatno koristiti samo vaše terene. Pa imamo idealne uslove u Beški zato što koristimo salu osnovne škole, pored sale se nalazi teren sa veštačkom travom, a preko puta nam je i stadion, tako da možemo da koristimo sva 3 objekta. Imamo dozvolu, imamo, kako da kažem, dobru volju i mislim da ćemo to lepo da obavimo što se tiče mene i što se tiče igrača. Jesen ste završili na začelju tabele, dosta novih igrača stiglo u Hajduk. Da li će proleće biti, da tako kažem, bolje? Pa svi se nadamo, u svakom slučaju stvarno je bilo dosta slabo, rezultatski gledano, sve ostalo je bilo u nekom realnom domenu, jer ovaj tim nije mogao po meni mnogo više da pruži nikakav alibi, nisam ni tražio, niti ga sada objavljujem. Prema tome, fale nam jedan stvarno iskusniji golman, možda jedan dobar vezni igrač, a to smo sada otprilike dobili, i možda je u špicu neka prava, kaže, igračka priča, tako da kažem, još smo uvijek u potrazi, ali mislim da ćemo i to naći. Vrlo često stručnici kažu da su ove zimske pripreme i bazne pripreme za celu 2014. naravno godinu. Da li će ove pripreme biti i pripreme za ono što se očekuje od jeseni? Pa u svakom slučaju mi smo i tako zauzeli jedan stav da ovo sad bude stvarno jedna dobra baza, da se polako formira jedan tim koji će već tamo u junu biti možda još sa nekom dopunskom selekcijom dopunjen i nadamo se, kažem, da ako sve bude i ako budemo svi orni i spremni, da klub kao takav može da uđe u neku priču za tu Vojvođansku ligu, da bude i respektabilni i bolje plasiran na tabeli. Hvala vam u ovom trenutku, poštovani gledalci radio televizije Inđije. Ovim završavamo i večerašnje izdanje Sportskih vesti.